Ai la tape ai la mali se fai o quella ukala no Mafaufau o tele ano iai ai ona o fai so o post al tangata lea al tangata sa ai la pa ki le sa faku sa run for sa ai la na tala mo na fai le sia na post e na te io e na ile u le kala fia mele nga fai le mai mau kai mi o kupe ia la faalu e koe ele ko ore taile lua se lau lima sul milion foi lenga faunga lenga kai mur ketika no vai tu ai e ko criticize ia e sa ngonga mar finga ngalo sion to lua ka ko we fa penga ale foi la o to vai tu le sia na poster le au mai te velunga o le foi la e o so e lango observa ai fa si fo il foi tala il fai tala foi le peye pe fa luma nga ile fionga le ripar mia mas e pe ari pe fa volvolea o to si la tu ye anu ngora utana no batua lenga o yo stangata sa nga sa we fa su file ku we va ku fa ku nga fai mai am kai ka ava ila na tala le fa mai you know ele fa ina no opinion ai sa we ku ma le me pe tau fai mai atatu on sa ia isi uso ai mina nga il parmia mai le nga pa ia sa singa university ava atatu vai tatu ia tala a ole me matanga ai fainga le to inga tangata o lona to alua ole minister o tupe o lo tau ave fo ima ave ia fatu tuanga le fionga de parmia i le fionga ya muripola o se tasi o sui parmia ai ka ko vai me fai ro ko o na so lo ngali ya ko pe fa pe mai se fai nga so to do foi le ale ke ka mo fai e malo e vale fa pe so ko le vale fa pe Katrina Katrina I hope you're well Katrina vai ko nga me fa pe ko ki ro ko fa ma bele ka ka ko mo sa kaunga file mule ma falalo ma ke o malu o si ki ga fo ya molio o kelosa ya mas fo ya sa le ko mo ke pa ka fa ke le lo ka fa ngai ai hola ko se fa boisi makaga o te fa tu la utala e o fo lo ulotu e nei no fa tu o te o fo le mafaina sau fai mai fa pe nei ia nei tu ainga post fa pe nei knowing o siona tu lo alo fionga minsta na losa murpola e na wa musu o ye lo fo ye le ya se me e mafaina ma alo tu anga lu yo fa pe ai it's gonna ai nga ole mo nga fo nga opi ka vai ro ka lo mota misi ole nga wa lo fa isi minska e sa ura ka nga fa luma mai o fa ngona fa mtalang na foi article nga mai fer observa ala ile ka angalosa ile tula nga foi le wa yo el malo la e ko sila el kula ngale ai ko foi she ai fa ye alu ko kai mi nga me ko wa ko fer malo va e to fa ya me to ai wa le tatia la le tula ngole tisa criminal no Mafaufau tu fale se fale ai ele foi la uto yo so mai ile. And how many times? I mean, we've covered it in the show the last 4 weeks, how the Observer has just written terribly about her. Just very sad. E fainga ta tele le tu ai nga tangata ai ole to fa na to lo ele faku ele ya mo ili uva ai a fai langa e mo ke mangu foi ma ko wi au ke lo fa mingiska yo na tu langa ma to fi ya mamalu ele ya se si ulanga fa lo to fali ai a vai o fainga yo ko inga kanga ka fa pengei ele sa wela lango so de foko uva a kwa kupulo se me fa pe le doa fato a tupule o se me ta ilo i langa matuolo so foka ilo ngisi urunga ri se por kiki momo pe yengi me fa pengei e tau ma fai mai lo na to lua ile tuore malo ai o so mai fa le anga mea ai fa si fo a ile ngofo ka u lau le ya okay so e se me o le fie se ko le o ka fie o ka mi le fa ka ko o mangong ye ko ya ka fo o fo ka mi ska o kupe ka fa pe ai a suyenga
mai o la tu loa I have a lot of respect muli pola ana rosa e matua io o lofa fa mau ni fo ilele le tu langa o le fainga o la nga luenga male lango ino lo tu le mai a o la tala le o te fia vatu e le tatau na toe mai maua ni tupe le malo e kokongi e le pasese o ruko o rua e alua ingi malanga le malo o psa o alea mongi ala ukala e le tatau tasi le avaenga e tau na whapasia e le kaunko e sau e alu e kau ke le kari konguinga le anga e kasila le fai kakala e liki e me kua ya kokongi a ia pe afa pe o yengi me fa pe ngai ka vai ngi pasese o so o spouse I malanga ia you know first and foremost e le kaunko e alu ngi malanga ia malo no for le fale no for ma tui ni for fale kuloa ya no la kango ale te fai atu o to inga tangata ni ale se ia male ai runga ko inga mionga fa vasi fa pengi e mai mau kai mi ya o ya wa ya le to wa te agree la tala lu te fet e wa ma ka dia e fa longo I kalam fa longo me fai fa so ale pas inga por e mo o lai e ru ka yo e lengi me sao mai ai pawala na ole me fai ko inga ya kat ese ma entitlements vai po kuloa ai ese si ale ai ngala ia fa le la tulo tatile fatu pesa o ese ko ngangio angalosa po se uso o angalosa esa we halu ai malanga ia fa nga ka ka wai ku pele pe afa pe ole ini fa manu yanga fa pena io ale wingo fa mtalanga sale oye nga fariri mai la yanga sa voisi kai mi e kele mo ke fio fa ni fa alo mi scape a fio mai a fe ke sa we mo oh ya ma kwa ka ke la ko va se ke ku ser mi scape ko fa alo e ka fio pu ya ko ya ka fa ro ngofo mai you know matanga to mai to inga me fa pe me va fa do ngari ma me di foi lango a wa ele ma fa ya se me ko ra le mo a ua ele mafaya se paki ele kari konguinga ngisi oi avea ma se kai ifo e kau kua ma e alofa le se to luam fa ma ifo e ai yulia wangu fa mo lang pako you know ai tatiar mele na ole mana o ilifo e si makala langa ilunga le nga le we've worked our hardest e fa ko la kala tino le to le na fa e fa marulua la utala fa fonga le fonga le nga fa ki nga I loka loko le nga I work my hardest e fa sufi le ku inga ia kari ko ma ver fa ko inga fast we work our hardest mako nga lue fika I kunga ia io ai le fa pela mo ki nga inga e nga we e longo pu ile tunu io ma convince loko kangaka aver fa ko kwanga la audel mali to aver fa ko kwanga ya angalosa o oferis kanka ngau para mi angalosa skaimi pe a fa wa pe a do winga ya nga ka fa yak la akele nga sa wa ai pe eu so mai manga me ia pe foringa mai e fai kala ma fai ma fa ka uma wala lo inga ai kai o le nga mako nga filfili ele ku a fera ngi o ka mai mangi o university le no korea kai ta sila tanga tarma to le hanga le loto la uler mali to ro mong yanga ele hanga le loto le la uler mali to nga ro ile pe o nga valo solo mai foi le mai ko nga post fai tanga tele ya na tu la kana na le wa fe to i to nga tanga ta fa pe la nga le ska ka foi le fa o le nga li foi manga oi ile a kungu e vaku wa fo ka ka le ngsa manga vale le fifo i vale le ngsa for ko ru e vale ko ru vale ai o se vale le ki kasire e libo ya o tala na male e a fe to fo I ya I tu langa fo I o siau a ngoso mana vaenga me foi le alena fa o lo atau me foi le alena na la titi le respect tangata I lo to lua tu lo le fionga mingiska le ngai solo mua ya ke oilo sau fai mai ya kala fa pema fa lu mai na tele to ilo le tala tanga to foi lo fai kau ko minginga ko mingi ko iska masati ai fua le lu fa lo to I fali ai lo se mea ka kau ya ole tu langa le na le
Hana. I have no comment on this. All I want to say is Ana Rosa is amazing. You're doing a great job, and we are supporting you 100% of the way. Yeah. Totally agree. We have your back. Yes, yes, absolutely. Ole lo to malenga nga moni la pe no fa tulo tal. Matua i se lau pasenge le tu lango lo sua le fionga le minsta. Ai ata tu va ia tu inga tanga fa peni. Le wingo la tala. Wa ole ale umi la ta nofo ai ma le i se tu ala lo va tu ala. Ai se fe langa o nga ia me ku ai public so mai me al kamaro i runga. Yo. Ano peka kara la anga losa o ka ko le fast o ka ko ka balo ka ke pui I ko finga lai I no perkua a pela ke sa ke le no pui bega ya na me na mo. And also this happens to a lot of women. You know, when they're performing very well, they're not very supported by other males, unfortunately. I'm not saying this is Ana Rosa's case. I'm not saying this is Ana Rosa's case. But oftentimes when women succeed at a very high level, they attract a lot of jealousy, especially from men. So seeing this breaks my heart. And you're not wrong. You're not wrong. As long as I want to disagree with you. In some cases, but you're not wrong. You're absolutely right. E o tūlanga le, ama se hafo I tūlanga whapeni whaloto I whale when it comes to couples. O le whaataua fo I la o le vaenga lea. Let's do a nice send-off film ta upulea. O le whaataua, tātou fo I o li. Ia po kama. A whapea o lea te lua mafuta masouto o lua a ua vai e tumatua successful a lea lua lea lua siouto o lua. A whai o porokiki, pisingisi, academic, o lea lava. A whaia o le whamonuianga na iau a au o le whaifatoanga. Matulanga uma, e ke irola ukala. E ke le maua laloa I le meranga. No. O le a kili maua lunga I le ngawe. Ioi. Leanga o le o lau kapua inga ma mea uma, oi whai a Jacinda Ardern. Pare mia. Ave me ferwa I lo matua e laki a koi maleri I nga la fai poi porka miksa pai ke nga la fai Jacinda Ardern. Le. Vai. E lango o mea uma e ma se Mafaufau pe mai au. La ka uvalia ro kamakangi. Wal ko nga mea nga o le bride. It's the bride. E mawalunga lo le melo le bride. The next best friend a le bride. O le jealous. Jealousy. O morore jealous. O le abuse. Ia nga. O morore abuse. Stupid. I don't think we should be laughing about this. No. Whangau mai loe le abuse le stupid. Wai. Nanga o mea la. Yeah. Nanga o mare abuse stupid. Nanga o mare stupid. Whamai lo mai le visi. Hands behind. You're going to jail. You small idiots. Usala le hands. Le hands behind. Ai leanga le hands. On the chest. No, it's kind of pe no fa tu tatu sa mo. Ele fa pe. Ona tau te lo uma se e ai uma ka ko so kanga le HRPP. Ka ko ainga ma me uma. Ala mele fai malu o tatu faiva. Let's honor and respect whoever is in power now. Ioi. Ala mele a misari lo wo ka le fia o mingis karo ko ruan. Ma me uma. Fatoi. E ma fu mai la fa ya mi vole kai. Ui que kau mas. No comment. Eu wanga sa ui mangisi. Kiro la. Eu mai eu ka vai com post mai kamaro ya ka. Le pa post. Ka wa. Fa sa ya ma wa. Se ko lo ka ka se ni mo ya ka ye kasi so re ke far kara. Buja. Se ko le bitinga. Ai la mu ko sa. Ai la mu ko to. Ya, ala mai ka ko wa ka se vai wa ke ro ke u fa sanga ya. No, on the wing on la tatala. Ma you know, o te fa malulu tu lava.
va malulua tu le fionga te mai minister tu lo wa lo fionga na losa e pro fionga mo pola pa ia fo ele afia le fo ele tele no tau fa ngale ngo mo tu lo ele afia matangi tu langa fo tapo inga le tu malo te lo te malama ma i loto ma le nganga le va tu le faso se o se kai kalinga fo o se ka i maka le va i tunga te ia public criticize le malo o tala ai fa ua kai ka maua me ave ku le pa ku sai kala ngo i le mau samo ai fa ai oinga laudi pelo ai kala ngo i le ai fa ua ya o laudi pelo kulo so menga o te vai so al faingo ana post man si fo yo e fa si fo ai le fie le laudi le malito so ya tawi ai o le fsiri la fa maka geila anga tulo ana o anga losara le parmia ona matua matanga o le me o le parmia to so to lua e ru e kai mai de si mai fa sanga ka mai ima ya ta wo so mo ta masalonga pe ya o isika ka ya le fake pages ya ai o le fa malulu to le fionga le minister ele o afia matangi matulanga ya wa to inga me voila ya afio mai la fa ka inga wa so se mingi ska ya afio mai usila mafia ya lo ko sila mai inga wa afia mai fo ele minister o tupe maua po o revenue inga ya so kus ya vele lo fi mai al to hotel ya mana tu to inga mende e fenga ka kere ka ko story mo ka ko kala ale la ka ko skeri fa ngu so lo i wala nga e tau te vai o pike fu o ngi fe se kala nga i le HPP la nga le i o pike fu la ngor ko lu ka ka le ma kwa ba va ya na le enjoy i fu la ia le ole ya le na ke lo umata tumta e se ka po ngi Hannah, final words. Final words. No, thank you for everyone for tuning in today. More Media Watch coming, but we're now going to focus on international news and how they contribute to Samoa. Very good. Mga ngayon paling dia kapokala o nga fitin ka attacking ngali media Samoa. Al ngayon ka attacking ngali media musik. Absolutely. Hannah, I have an assignment for you. So your assignment more work is to get a hold of Barbara Driva. Oh, yeah. Get a hold of Barbara Driva, get a hold of Renata, offer them an invitation to come on this platform and let's talk. And also and also letter to these mainstream. Absolutely. The TV3 mole Pacification if I'm makana ila ko reporters no, absolutely. Yeah, they only lenga. And also let's give an open invitations for them. I think so. Well, maybe after the open Faa'Aoga and Talanoa. Yeah. They will probably walk out of this studio with much repentance of their hearts and wanted to be baptized. Yes. Because what they've been reporting is misleading. Exactly. Well, Barbara Driva has seen my story that I wrote about the misinformation being shared, and I will be taking this to their employers. Yeah. Because this is a huge case. Yeah. And I will update you all on how this goes. We're not out to Faa'Aoga these people. We're just calling out the level of misinformation that's been spread, and there needs to be some measure of accountability from the leaders at these organizations. So I will get onto the assignment, Asiata, for sure. Yeah, we're actually helping them. Yes. Exactly. We want better. We want better representatives for us. If they can see the positive side of it, or they come to some yala ko pa pena mo samo. O karakter ki ka ngafi. So let's do that. Let's do it. Let's do that before the end of the month. Hopefully we can get a hold of them. Yeah, our assignments na Hannah. Na su e mai lau mai tai. Ofa fo ile ai uia pea la te tau langa ua sara laura kala. Au ke le lopo ua ka pa fo ise finga ngalo le fionga le palemia. E tu sa ai wa o ia kongu yonga maka upura. Yeah, matulanga, but whaftai mo tapeneng o tātou Media Watch i nei fo ia amatanga o le vaiaso le atau final words. Yeah, whafkai mo le ngia mo fo ia me tko le awala ko Faa'Aoga ai mo le savali le ngaka i ia Samoa. Ia au e fo whaparongo mai ma ka po mai ka po kalapa. Maro whaftai.